Ovo je priča o porodici Zečević. Nekada davno bila jedna porodica zečeva. Mama, tata i 4 zečića. Milisav, Duško, Željka i mali Ivica. Tata Zečević je svakoga dana od jutra do mraka vredno obrađivao baštu i uzgajao je svakojako povrće. Jednoga dana tata je došao kući na ručak. Željka ga je zagrlila. Tata, da li si mi doneo kupusa? On se osmehnuo i klimnuo glavom, pa je uz poljubac dade glavicu kupusa. Tad se javio i Milisav. A ima li za mene malo zelene salate? Tata se ponovo osmehnuo i dade mu glavicu zelene salate. Duško je zatražio plavi patliđan. Tata mu dade jedan lep plavi patliđan. I mali Ivica je dobio rotkvice koje je želeo. Tata i mama Zečević zadovoljno su gledali svoju dečicu. Mama Zečević pogleda muža i reče: zbog tvog rada i truda sada svi uživamo u slasnom povrću iz naše bašte. Tako je, treba ceniti i biti zahvalna kada mama i tate rade i kada vam omoguće da imate ono što želite.